Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Kikuyu Star TV kuria tugikiugaga ni kuo kwanja tai yawe tugithie na mbere na riboti yake hana Maìthorì ni ati mundu ugwitwo Karangu wa Muraya o hamwe na Apostle Johnpaul makiri na kiha kiingi muno makiri kuria mwena-ini wa India kuria Karangu wa Muraya aragikoretwo agitwarite Pastor Apostle Johnpaul agikorwo akiamukira urigiti riu ri kurakirikana ati kuringana na riboti iria mundu ugwitwo Karangu wa Muraya akirekereirie agikiugite ati ni makihingiriirio kuria mwena wa India kuona ati passport ciao cigagikorwo ciki expire tariki 20 na koguo magagikorwo magikiuria makorwo magicoka bururi-ini wa Kenya niguo magike kindu gitagwo reapplying ya passport ciao. Koguo Karangu wa Muraya agakiuga atiriri ati ona ndege iria magagirwo gukorwo magicoka nayo guku bururi-ini wa Kenya ni ya muthenya wa rucio na matingihota gukorwo magicoka kuona ati passport ciao ni cigikoretwo cigikioetwo ni maabitha a kuria mwena wa India. Ngiguthomera uria Karangu wa Muraya akiandikite agikiugite atiriri, the fact is we are not fine. Our visa indicates that it will expire on 20th this month, and since morning we have been denied access to the hospital. We are in the airport and we have been told that we must go back to Kenya to get a new visa. The flight that is available is for tomorrow afternoon and our passport has been taken away. Kenyan ambassador in India, please come to our rescue. Afadhali sisi turudi na Apostle aende hospitali. Koguo ri Karangu wa Muraya negikiugite atiriri ati makiri kuria mwena wa India no ni makigirite gukorwo magikingira kuria thibitari niguo Apostle agikorwo agithie na mbere na gugikorwo akirigitwo. Kaundu karia gagicungereirie Karangu wa Muraya agikorwo agiikia ihoya kuri Kenyan ambassador wa kuria mwena wa India agikorwo akimateithiriria haria agikiugite atiriri ati ona ni kaba magikorwo makireka Apostle agikorwo akiingira kuria thibitari agikorwo akirigitwo nao Karangu wa Muraya magikorwo magicoka guku bururi-ini wa Kenya. Kuma guku kwa Kikuyu Star TV tugakihoka ati ritara ria Karangu wa Muraya kuri ambassador wa Kenya kuria mwena wa India ni rigikorwo rigikiiguo nginya kahinda kangiri guku ni kwa Kikuyu Star TV.